Abusia yen na dem kwese dey show down record so e wo kwabenya abra ye brother akofuna me Christ affirmation no omodi no AC ade so sefopani e wo asori nim na ye sister honorable Sarah Adwoa lawyer e kopie mu e wo ho senka wo kwakohwe ne e koso no e wo na ekobi achi na koda na etututu a enam so e ma ye ma me honorable Sarah Adwoa kopie mu e wo hospital obusia enam me no e kasa information ya baba ka yensa e trese 2 surgeries ena afeli ewo Ghana ha akwakwagia se ye fly ye maame edine kokopie mu ewo amanone se ne beye na obetimi akwakwaji ayaresha anase ayaresa ententem so se ne beye a ne ekoso no etuetutu ye ne glasses a omo trese e paye bi kobu ni tim no enkokose severe damage enfama no dachi bi a ankwa man se busu asa brede ye maame honorable Sarah Adwoa woni o man Ghana mu ya fly no de ne ko ni nyina ne se ye kwakwaji ayaresa mapa e de amano se ne beye na pomuden no ebetimi esisi so na honorable Adwoa Safoa is okay or responding to treatment or you're very okay. Obi ane papa efiri mu a oguso o ya hoboaboa na ode ni papa ba koto baby a hye ni papa eni munyam ene wo gidi nkwa fi ni nsam na yiri nya basa kwada akofra he bibi yo na se limu antimi wa atete ontoma yanum bi yemfa ye yefunu namte ye mampenfo mfa sika nto ya dwene ye bedi nukure kopum da ye bewuo ye bedi nukure kopum da ye bewuo o papa medi nukure ma papa fight say ni legacy ebegina me fight say o papa kan tanka ni legacy ebegina. I've been fighting. I'm still fighting. I will fight. We, the lovers of Kantanka, we will fight. Yema mu amudu mu yefunu namuno eme hiafo egu asori wemu de obi bedi kwa den. Leso onyesika no de pasa ide be nyame aduma na mo maten tam sika no na mo de ko obiem. Kwajo kache Ghana fo. Neja enfutu na utugu Ghana fo ni no. Okra wo ye bone. Obewu obone ano. Me de me wo nyame. Aboa oni dua onyame ene pra ne ho. Baby awo papa wo bia ni saman hwew. Baby awo papa wo bia no kwadwei ne saman hwew. Koso na yeko. Obi anfa ne sankan se na wo de otututuo no. Obi anfa ne sankan. Wo de enche na obopa. Obi anfa ne sankan wo kwadwo. Na no kura mimi di ma wo papa. Me na me da mana donko bi mu. Wo papa da Roma e na mesebo. Mabedu baby amedru yi ono na tu mi din ko sebo me untimi ntoma dwene untimi mfasika na ada me e ma me nyu papa mma e medi wachi emfa wo papa ni monyam e ma wo da never so bia be tan wo papa me don kopim da me wu untimi na ada me sebo enu ntra me ba wo fie me tia wo se agasum die nka wa wo katem se me nka nche wo se wo wasum die nka me ofui wo wasum die wo asumdie wonam wo nyina wo yare na wonam yade de yemfa nsiri nipa basa kamene wo a kama bre me ho ase wonipa bia wo nkwa na awade ma wo ye 70 years kwajo is what the 40 something years simple account 30 years 30 years is just around the corner adena woni asem trene o baba ka che wo se kona ko kacha asori fo ni nyina dia wodi aye no tama wo suma se yenkokọ papa chew wo baba kacha ose ko kacha asori fo ni nyina dia wodi aye no went man koka ena papa edi free mu ena wo free mu a wo ku na japade ho nkwala mako 7 wo nkwa na wo pre japade ku fe japade anye bia ente da wo bewu no japade ni nyina wo de beko o papa nkasa ode na ade baaye wewe ja hokọ na wo when asoli from painful a omde omuyefu nenam Paul say obi e na oni me madwene ye pe
This is Christo Yesu osoma me. If you say mpanyimfo ni na prepare de ye omu dia, na mo enye de ye Christo Yesu dia. Asori mpanyimfo ni na pre omo nyina hiafo ho. Ba miss body me dwene hiafo ho. Anytime members no pema sem sa. Me dwene hiafo ho. Me tibi yi mpaboa na me de akwa asori, na ma hwe hiafo mo ho, na me de ache wo mu. Me fantale na me de akwa asori, na ma hwe hiafo mo ho, na me de ache wo mu. Mumu na ye bi da. Anytime more time no. And so anything I war na so papa dia so ne share miss bominsa 2017 what is share mensa up to 2021 e ya wo kro ye yi e na wo wo me ho che wo papa se o se bona wo gini die no na wo kanfo no da bia no be se wa bonsa na wo kisi oba wa bonten na sabi ye kisi oba wa bonten a eno kire se wo ye ohina ye ntu wade so ena wo se makonwa wabutu no da bi o me mama sorry mu se me bepa ahini o eye wo papa nyansam no hu sa me ba we die de we a wote no me bibi sha nsa obetima ye ena papa de ma me ena wo time me ntimi nya leader of the church ema ni nyi because me nya papa ba me nya ne moja ba ntimi nya leader na mo me ye member ntimi ama emra aye adwuma wo papa enu masem ena yen ye pese ye adwuma wo papa legacy ena ye pese ye adwuma udo wo papa oma wo papa do mu nyina no wo bedo wo mu sa wo papa asema oma wo papa pe wo masem no mo ye wo papa adwuma ye omu nyina wo pe wo masem na so nam sa wo tan wo papa na wo mpe na sem na wo pe ne dan phone ti obi a wo papa man position wa asoli mu a wo ye no kwafo na nani da ho na wo mpe corruption no wo ba ye wo yi omu nyina afi ho na wo de awudifo ne akronfo e de wo betimi no ma ye adwuma na wo tima control ma gi sika fi omu nsem na do ma ye adwuma obi aba sorry ma be sum for more than 40 years 50 years ansa na ye wo ba ye ultimate the one telephone call frɛ masa we are secretary wa ha efi ne ko maji opposition refi nsam wani tin swade enka ho yadi ma na o waduro pa se onya plane crash a otimi dodge otimi de chika dan na wayira eda wuwo ba ye no wani ni tumi ne bansere ni na owuo fa omu edi omu koye ndi kwadwe kumuni pa nyina kumuni anu nyina uwia fa japade no wa ha o papa sa ma ofi wiase ko wo sa be kumuni aba pa yin so aka ho o papa legacy ene ye pese ye adwuma wo do wo papa o ma o papa do omu nyina no wo be do omu sa wo pe o papa asema o ma o papa pe o masem no mo ye o papa adwuma ye omu nyina wo be pe o masem na so nam sa wo tan wo papa na wo mpe na sem na wo pe ne dan phone ti obi a papa man position wa asoli mu a o ye no kwafo na nani da ho na mpe corruption no wo ba ye wo yi omu nyina afi ho na wo de awudifo ne akronfo e de wo betimi no ma ye adwuma na wo tima control ma gi sika fi omu nsem na do ma ye adwuma obi aba asori ma be sum for more than 40 years 50 years ansa na ye wo ba ye wo timi the one telephone call frɛ masa we are secretary wa ha efi ne ko maji opposition refi nsem wani tin swade enka ho enso wo ba obeja social media no waton futu egu nkofo ani se se na wo ye onyankopon ana wo ye obofo obonsam pa wo wiase woni ni kwadwa akofana kwadwo die na wo pe wo wiase wa ha wo papa sa ma ofi wiase ko wo sa be kumu ni aba pa yin so aka ho kwadwo se ni mo antimi wa atete wo ntoma de onipa be guo no eno ana obetwa we de kum nipa we wiase nyina obi nkum but owu ankasa e baba be fawo and then before no mo se wase o mo yodo mu ene de wayi se aban nsaka wa na ikasa o ko afiase a enye oni mpanyifo no bia na eko we yire pa enye oni ne be ko ojo bro ho ase wate na yempiri ya mum pewi se japade yempiri ya mum empewi se japade yempiri ya mum pewi se japade ana me waka sei ana me cast pa mintimen kan oboa so ka ye makoma ko 1000 ento nim se we 1000 ana de me kwa sare a me cha more than 20000 ojo oboa oma mudi wacha no mu ye aduma wo yusu o mu sei o pam mu na oma mudi do mu enhu gina ho
So who ba on bet ma aje wo asegu o nya de na de o so la wo ti bi ka to ni paso o create confusion e wo nipa na wo papa ntem kwajo o wiye e na mpa so ba kwajo o wiye e na mpa so ba Sanframa de shum eprade a wonya oda to futu ogu gana for se de omu adwene wo fo mani na omu ni wuni edu de obi antibi wo and that rope no kure be dead iwiase nyina beto nka se mimpo mini wa no kure uto amena de shima ebe pi uto amena e de no kure shima ebe pi edie na uni abaya ya wo antu pesa wo din nkwa firi nsam tumi nti ukum ni aba tumi ya wo penti o so ya ukum ni aba we have bisa baba firi mu ni aba de bia osoma so kofa on kofa de chawo na de wo dia ye ni bia wo fa nchawo we have sa wasuma nkofo ahodo bebre ye ka akọ uni aba ne nchen so mu kopa de chawo mawo enedie wona mpaifu akofifo bi di wachi enu nti obekum ni aba no problem onipa bie no abada na akunkum obo wodi ekum no na wo bie nkum a kwaje wo be wu wate onipa bia be wu biase edi se wo se wo unso nyame utimo waye wuye emoja embe utimo da kase kodu emasu enu kwem onipa ye bia obebu mu atem onipa ye bia obenya wakutia kwaya kofra unya ba omuyo Adwoa ne papa nyankopon asivu na mo ka so tika na chi edi ka mu fire na ka matiti na ona no da ka ono ena na edra ka edi pa na unia be ya wo adu peru edi na unia be ya wo adu woda say you shoot wenya nkrofo bi edi wachi sa nkrofo na omu konda unia ba na se wo bisa wo se edi sa wo so kon o catch omu so unia ba no omu bie fire engom so a omu kuma na enye di penya na edi ti se wo enye di penya no ma believe so ti se wo bet my leader wo bet my leader won kan kore wo your trufo wani bribi bia no leadership ya de wo why usuba boniti ana papa eji position bia o de ma wo esaye amendment to the old constitution you usuba boniti ra like obi o papa di bibia sha unsa de e de na o de ya o papa di sa de na fi unsa ka te Ghana for yi enye uni aba Adwoa ene enye uni anu bia e wo ni ya o de ye yenti ena o papa eji bibia fi unsa ansa na e ye usuba boniti ena bibia o papa de ma wo o sa ji ni na fi unsa ansa na kwajo die na wo pe kwajo you ya se na o pa me tufo for more than 20 years ni on fa me futu onya hwe eso ayi November yai was frame ka tell me say o ba me chaw mi hia na wo ni mi nim komu bi e dia so di baba na say me over my dead body me e futu am dey tu kwado since 1998 one family no asem na me sumo o papa nti na me paniwi bitimi da fom emma o papa nti o papa nti na me friend boss bitufo wo wiase nyina obi mpa wasam ensene yo na mo so ye mi nuampo na awudi wo tima me ne wadene enti bi nyepe
Ati when you kumunya no nyina fa papa japade nyina fa bibia fa obia no mpre ho eda obi wu no fa ni nyina akọ na Ghana fo bi no mpani kurenti wo ka no kwa na ho ye yi sabi ni egusam se hu wo ka no kra wonya supporters bibiri wo na mo de bra na be jimi ni ka to wo mu ni pe bi di ochi. But whenever you want to speak the truth, no, you become public enemy. See the reaction here. I told you here, and I no correct that form. No correct at that form, and I throw 88 years so. There's Unyame. Yen nada. Unyame, yen sina chichi. You nipe guru, and one richer. The way you be a Unyame washer. That will be your socket to ya. Say, Papa. Say bonny. When you won't go and run in the man with 70 years. And it's when you're 40 years, I count 30 years. And 30 years is just around the corner. Now, even that 30 years, then it's just a committee mania and son of Subias. I had dear Sempa. When you pay out in Yasia, a mamuja and you trimuman. Eh, dear Sempa. Nano Cray away. What is a phone to be P? And check. Ghana for you na be hu kodo akofra Ghana for you na be hu de wi awtie enye obi na be ka so obi so obi ntan o de Ghana for be hu ene hu be decide so mu do wo se omu no wo koso na ye ne awo ye ne sa tumfuturu bu Ghana for ni e social media fatro na be gina ho yes na wo preach nenso de awo ye nyina no e na da na wo da de nipa Kate Ghana for day na o papa kafa wo e day na wo ye o papa e na o papa e ji position wo nsem a wo de amawu na e free wo nsem e sa ye amendment to the old constitution Kate Ghana for de wo ye ya ndu papa e ji leadership free wo nsa na obi anaka wo ye CEO o papa ji ni na free wo nsem Kate Ghana for e day na wo ye o papa e na o papa ji sadi ni na free wo nsem tell them. Because if you don't do, no kwena kasade no beba. Ya wasati wuye nti. Obi ankakra unyame ebebie eprono ama no kwe bi ewu mu epie. Woni pentre wiase bane ni mrade ye sa. O baba wuye hwa sa obegina afie o saaye. Wo fuma japade nyina de bo wo. Eh. Yo de na de ba ye wo wo. Ya de nya ne de na wo ja hokọ. Nti wo a wo be fa nne no na wo de be ye den se wo bo unu aba yitu na ko wu ya anka na japade ye de ba ma wana nka ye mfa mma wo enya nko ne papa ba wo ye nkola ba ko 7 ade na wo nko a wo pre japade ye o papa say de wa ye nti asori pra men ko tena fie enti na wo nko asori yo o papa free mu ape e na wo start ye and I will put to go any social media. Also, I have a picture. Oh, Papa, and then Sato so nobody can deny the fact. Say, oh, Papa, you see the leader of the church. Witnesses be real, evidence be real. I just say, oh, Papa, you sir. And then our Papa give position if you himself. One family to social media say, me Papa give himself. Now still out to move any. Reno eye ne course ya Ghana fo edi ho yawo ye pa wo mo kyerese akufna anya de na sabosia se de nsem ne tie bia sabe de aban ababeso asem ne mu a wa free asenie no ase eti ye hwe kwan se bebia mrada no emra no ebe de bekwa akoto ne eto na se owie a osefata asotwen e wa asem we mu no so no emra ne behwe se wode na asotwen e de ebe man nti we ene update ya aba ye de ababeso mu ne besa de a kire bebia no ye ma waso emu wo ye besa aba na yede ababa sum na message so beja comment our comment section ho e dia mami all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na people so ne bia hwe makra